Mićina Roba Kutina. Alo, Dobar dan. alo, Halo, se čujemo? da, čujem vas. Ovako, kupio sam kod vas neki dan, a ima možda 3-4 dana, neke šarafe ove, da ušarafim u strop luster, ali to je jako loše kvalitete, pa to ništa ne drži, pao luster djetetu na glavu, ja to prišarafio, čovječ, palo, ja stvarno sad ne znam nevjerojatni ste stvari, kakve to stvari prodajete, pa nekad su ti šarafi bili puno čvršći, jači, bolji, a danas to... Gospodine, mi samo prodajemo, mi ne proizvodimo. Pa da, ali kakvi su vam to proizvođači, a šta sad, meni dijete kaže tata, pa jebem ti majku, ušarafio si, ozbiljno vam govorim, ušarafio si to, ustro, pa ono mi pade na glavu, pa kak sad to? Jel vi meni ozbiljne? Pa ozbiljno vam govorim, pa to je nevjerojatno, stvarno, ja ne krivim vas, ali to jebga, ja ću doći u pevec, tuču vas sve tamo, sve ću ima da... Nema problema, ja vas potpuno podržavam u tome. Pa stvarno šta se to sve događa u tom kokošinjcu vašem tamo, to je nevjerojatno. Da. A tragikomično, da, nažalost, to smiješno i tragično. Dobro, svi mi je malo stariji, a i Bosanci smo, ima on tvrđu glavu malo, pa mu nije ništa. Inače, da, eto, da nije Bosanac, sad ko zna šta bilo. Elde. Da, eto, da. Dobro, sam da znate, da vam ti podatki ne valjaju. Da, ajde, bravo. Doviđenja.